Sanibona babukeli. Yathemba niyaphila. La ngizoveza ukuphazamiseka kwabantu ejele ngokwengqondo. Ukuthi why abantu bephazamiseke ngoba baningi abantu ukuthola ukuthi emajele abanye besebe emakhaya sebenokuphazamiseka okuncane. Kodwa abantu abanenkinga yalokho esikhathi esiningi abantu abasuka khona ijele ekuthiwa lise Kokstad kuthiwa iBhongweni. Lela jele lela angaze ngifike kulona kodwa umphathi walo ngiyamazi ngamehlo mnyamanyana nje unempunga nje emhlophe. Ngiyamazi wayeke sixoxele ngejele lakhe kodwa wayengalixoxi ngalobu brafu esubuzwa ngabantu abasuka khona. Abantu abaningi lapha babukeli abasuka eBhongweni engaphuma eBhongweni ingqondo yakhe iright mhlambe bemuse kwelinye ijele. Kodwa kulelo jele akazobe sefika kulona yila kuvela khona ukuthi usenenkinga yekhanda ukuphazamiseka. Eqala kabusha nje bakhona abantu engibaziyo abanenkinga yokuphambanelwa ikhanda kodwa basaboshiwe bangaphakathi babesuka khona mobalandeli babesuka khona eKokstad. Umuntu ke ngayibuza ukuthi umuntu ohlanya kanjani ejele mhlambe bamshayile mhlawumbe khona into abamfake yona ukuthi ehlanye cha akunjalo. Lapha yana leli jele leli kukhulunywa ngalo kuthiwa lela jele mawufika khona kahle kahle lela jele ijele elibopha abantu abanamakhesi aserious abahluphayo futhi abakhola ukuthi ejele nje bayahlupha nje bona uyabo. So uyathatha uyogcina lapha ngoba lapha thuhlala wedwa endlini. So lela jele lela khona umuntu unyaka engakathi ngiseqala busha okwako kwafika enye indoda eyayifika izo attend icala layo ezol attendela empangeni High Court. Indoda yayisuka khona eKokstad leya indoda yayihlupha angiyazi le ndoda ukuthi yapi kodwa akuyona yala KZN ngicabanga ukuthi yakude. So le ndoda ngoba yayimnyamanyana isigora ini hanke pheli lapha la ndoda yayikhonto yayivest yayigqokile ngesikhathi ifika yafika ibeke izandla kanje kule vest. Le vest inento lapha engathi ingama holes njengama ama nipples yabo iqonde nama nipples but ingama holes nje amancane. So lezi ithupha zakhe wayefakela kanje wayenga like ngiyibuza ukuthi why lo muntu lo reception why engasusi lesi sandla lesi sila wayezolala lo muntu ezo attend icala maqedwe attend icala ebuye ezolala evuka futhi ngasasisene ebuyele eKokstad. So la ufake lezi ithupha ngoba zila uhamba nje kanje ayikho into akayibambile abamgadile futhi manje bamdedelile la phambili phakathi la nezinye iboshwa. Uyakhuluma nabanye bona vele ke kwakunzima ufinyelela eduze kwakhe through mina vele umthetho bengawushaya. So bekhuluma nabantu abashaya umthetho. Le ndoda kuthiwa ijele nejele efika khona iyabulala. First movement yayo iyabulala ngezandla zayo. So le nto abayifake yona le ndoda la iugesi vusi mayifakela mayisusa lesandla uyamchoka ugesi. Uyamchoka kuphoqa ukuthi ebuyisele khona futhi la mayibuyisela la yila khona ugesi ostopha khona ukumchoka. So wayihamba nje nalento kanje akukho okuningi engakubona ngaye ukuthi wenze njani mayiselala mhlambe lento bayekhipha no ngoba la muntu akahlalanga kumlama cell lawa thina behlala khona wahamba ohlala kuthi semakhulu ukuthi khona la khona nje akazofikelela le khona yedwa khona. So ngangazi ukuthi benza namakhulu ukuthi mina ngaze ngangena khona ngoba ngangena umuntu owayihlupha ejele. So la muntu lento wayehlala kanje kodwa la masokha naye uyakhuluma futhi ngisho ebhema ugwaje umnikeze emlonyeni ufake emlonyeni ubhemula ezuphela ojele nje babemnikeza kanjalo ugwaje. So wayisuka khona eBhongweni kuthiwa uma ungena khona uqalela isikhathi sokugeza mawugeza ekseni mawusaqala ungena phakathi ungena wedwa into efica khona iBhayibheli kuphela kuthiwa iBhayibheli vusa ulazi from the start up until to the end njengoba linje ngisho ngalivala kanje mangathiwa nje upage 142 uqala ngo-Z uzolazi uqala ngo-Z lilandele alphabet kanje ulazi lonke. So it's into okwazi ukuyenza wena i1 ukufunda leli iBhayibheli. So awuxoxe namuntu can imagine ingqondo
uthi yenze njani ufunda leli bible kuthiwa lapha makwaba nenhlanhla wathola bona ikokorosha kuthiwa ulona mngani wakho xoxa nalo ngoba ngisho ifoni lapha ayiluthi nangebhadi awufoni futhi ufonele ekhaya ufona ngesikhathi ufika ubatshethi ngimuvile manje ngise eCockstad uma ungena uya etoilet eshaweni uyakalela kuyasho ukuthi okay kungena ukhulelwa kwamthetho kuyabhalwa la ngaphandle ukuthi kwamthetho for 5 minutes ungena ngesikhathi songukuthi uzophuma ngesikhathi songukuthi kwadlula leso sikhathi fanele ngesikhathi bekutshele indoda sesiyakukhipha manje la kube ukuthi u ready uma akabi ready bayavula la bayakuchoka ngogesi bakufaka induku bekubopha uma uzophuma eselini uveza izandla kuqala so bekufaka ozankosi bevula isivalo bethi xhala kabili uphume ngaphandle kabili uzothi 1 2 so umile wa ede lesithathu induku yodwa awuxoxi nesiboshwa niyahamba la ningahamba kanje phambana kuthiwa bekunikeze lo 2 minutes nga 5 minutes uhamba ujika la awuxoxi kodwa naso leso siboshwa hlobo nakhuluma iyasuka so abantu abaningi babuya lapha sebelimele engqondweni kakhulu ngoba lapha akufuna uluze focus lapha so yabona ingqondo mayilokhu ifocus li tense up until uzophuma ngoba lapha kuthiwa kuno phase 1 phase 2 kuya ngesigaba phase 1 ilo ngikhuluma ngawo phase 2 kuthiwa uyakhona ukuthi manje uhlale nomuntu nibe babili phase 3 kanjalo kuye kube ngcono bekubuka iziphatha kwakho beze bebona hayi so ngahlala nezinye ibothe bese bekukhipha ke bekuse kulamajele amanye kaneboshweni so abantu babuye belimele kanje omunye nje lapha eqala bosha wayehlala phansi kanje eDebhisini elokhethe umbona ukuthi uyafunda lo muntu konke akayifundayo kwesinye isikhathi umuze ekhuluma ngale iBhayibheli umbona umsho lento uyayazi lento nisho ngamdlula akakhulu ukuclean ungizwe kahle uyageza uhulumeni angazi laba abantu usuke sebagcineleni ngokweqiniso angazi ukuthi sebagcineleni mhlawumbe naye kufanele ngabe uyayibuza ngisuke ngimgcineleni umuntu osenjengaloyo ngoba nginasho ukuthi bamtestile bambona ukuthi vele uphazamisekile sikuphi isidingo sokuthi bemgcine ngoba lo muntu and mayise phambili engqondo umuntu la ngaphakathi amathuba ukuthi efe noma ebulale maningi ngendlela engibuka ngayo ngoba usuke ingqondo yakhe ingacabangi kahle wenze njani engabulala isiboshe esishaya kalula ngoba yena kuyena engqondweni akulona icala uma futhi yena iboshe ethi uyayishaza ngamshaya zimbulala zimshaya kabuhlungu uyabona ukuthi lo muntu akasayena umuntu nje okufanele ngabe uhlala kanje mhlawumbe ngabe uhulumeni into efana ngabe uyayicabangisisa kunabantu lapha mfethu asebekhubazekile ombona nje ngaphuma ngaphandle ngeke zenze lutho engashawa nje ingane na 3 years kodwa uhulumeni uyabagcina lapha izinto zokunakekela laba bantu ziyimali fanele ekhokhe ethenga izinto ezosiza abantu abanye bafaka ama-papers ama-wheelchairs uyayibona lonto le kanti umuntu angabe ehamba ekhaya kube nomgomo akaphila ngaphansi kwakho faka i-track njengabantu abafaka ama-track ehlale la i-track ebe ngaphandle mhlawumbe kube naleso sikhathi ebuye yobuka ejele la ekhombula ukuthi nakho la kabhilongo khona kodwa ehlala nomndeni wakhe la nto lesi sidinga umuntu omndeni noma umuntu oyintombi yakho ongafanele kunakekele khona okuthiwa nje lapha eqala kuthiwa ugwasa ngaba ukuthi babiza ukuthi ugwasa ngoba behamba nge-wheelchair angisakhumbula noma hamba wheelchair kodwa wayehamba yabo wathi ushaya igwasa ehamba nje like inyawo kuthiwa bamdubula ngekhathi kuboshweni kwakhe so uyambona ukuthi la muntu lo mfethu uyayichamela uyabona nje uyabona ukuthi usizi lodwa mfethu kodwa uhulumeni usamgcinile mawucabanga umgcineleni lo muntu ngoba yebo masonile asijeziswe mfuthi kodwa ungangijeziseli ukuthi wena ujezisa ngalendlela yokuthi ufuna ukugcolisa inhliziyo yakho kumele uhulumeni mase ubhekisisa kahle ngathi uyilotho ukuthi athi ngimlaya ukuze nami inhliziyo yami izoxoxa angihambi kanjalo wena ungibophela ukuthi mina ngingaphumeli ngaphandle ngingaphindi ngenza into efana ngihlukumeza abantu so into kanjalo abantu bayahlanya futhi lapha balimela abanye abantu ngiyazi kwabanye kuzozwela but akukhona ukuthi mhlambe ngihlekisa ngabo but ngizama ukuveza ukuthi uhulumeni fanele efakele ibuku into efana nale yilokho nje kuphela ngiyabonga kakhulu.